Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy aprenderemos sobre las profesiones en Aymara. Askirukipa Angila Kuyakanaka Mahayait Awita Kehumanakataki Sasina Aruntan Ipsma. Hichuroja Irnaka Winakatua Arstawaya Kaitanyani. Abogado Arjatiri, Arjatiri. Médico Koyiri, Koyiri. Profesora Yatichiri, Yatichiri. Escritor, Kelkeri, Kelkeri. Policía, Payapaya, Payapaya. Dentista, Lakachak Koyiri, Lakachak Koyiri. Contador, Hakuri, Hakuri. Periodista, Yatiyiri, Yatiyiri. Psicólogo, Amuitiri, Amuitiri. Veterinario, Uywakoyiri, Uywakoyiri. Turismo, Uñichayiri, Uñichayiri. Enfermera, Koyirin Yanapiri, Koyirin Yanapiri. Peluquero, Nikut Mururi, Nikut Mururi. Carpintero, Lawat Luriri, Lawat Luriri. Mecánico, Añask Askichiri, Añask Askichiri. Sastre, Tsukuri, Tsukuri. Cocinero, Payiri, Payiri. Técnico de celulares, Chilinkir Askichiri, Chilinkir Askichiri. Técnico de computadoras, Atamir Askichiri, Atamir Askichiri. Chofer, Ewiri, Ewiri. Agricultor, Yapuchiri, Yapuchiri. Lavandera, Aksuri, Aksuri. Panadero, Antaluriri, Antaluriri. Vendedor, Aljiri, Aljiri. Constructor, Utachiri, Utachiri. Jardinero, Pankar Airuri, Pankar Airuri. Ukakispawa Hilakuyakanaka, Hikisinkamaya. Soy Javier, si te gustó el video compártelo y nos vemos la próxima.